Siamo contenti. Lei ha ricevuto la nostra lettera? Sì? No, la lettera non l'ha ricevuta. Non ancora. Ha nominato un vescovo ausiliare per l'arcidiocesi di Malta, assegnandogli al tempo stesso la sede di titolare di Cebarades, che è un'antica sede vescovile della Tunisia. La persona scelta è ben conosciuta e ben voluta da tutti per le sue distinte doti umane e pastorali. Parliamo del carissimo Monsignor Joseph Galea Curmi, vicario generale, al quale vanno le nostre felicitazioni. Biex bħala dioċezi nimxu dak l-ispirtu li jippromuovi il-ħajja permezz tal-imħabba, permezz tal-karità. U l-messaċċina iktar li nixtieq nenfasizzaw li aħna nozzu l-ħajja u nozzuha billi anki insostluha b'ħafna mħabba. Li ngħixu b'ħafna mħabba il-ħajja tagħna. Nitlob illi nkun rajs kont il-qalb ta' Alla u xtaqt li anki nispiċċa b'din it-talba li issa żmien ngħidha kuljum qabel nibda x-xogħol tiegħi u llum naturalment issa nibda ngħidha b'ħafna iktar ħeġġa, talba qasira ħafna. Mulej għamel li l-ħidma tiegħi tkun dejjem għall-glorja tiegħek, bi-spirtu tiegħek u għall-ġid tal-oħrajn kif għallimtna int. Grazzi ħafna.